Kanggo ngormati Mama Ajat ini aja tercinta, juga kanggo masyarakat Tugu Jeruk, nok pengantin, mas pengantin, juga buat keluarga besar besannya masih ada ini, ada. Kanggo Mama Kenji sing di Hongkong, kanggo bos Pajajaran, Agulun, Bongsor Cibinong. Bibit siji najan ketemu sepisan gulane dan dikenangan, sampai kapan kebayang-bayang kakang sing janji pujaan. Mimi Cici wong Tugu Jeruk, Mama Ajat saya Bapak dalan Iri ditahan ingat meseme gemuyu dekok pipine. alah bohong gede kri Apa kieu arane demen ning ati kula kesemsem baka wong kesemsemku kayak kenen ya Wak. jajan Arab mangan ora enak Orang ngelih ora ina bahasanya ora ina. bos kacang Bos kacang, bos palawija, bos beras, palawija mangga Ibu Ajat saya. ay Wahyu mangga Mangga bos. Mama Kenzi. Kang tulung ngerti kula. priwen Kulane wis pengen kelakon. alah tobe senoke sing sabar Sabar panganane kita Wak. kakangnya lagi usaha Ning pentin langkah jodoh terus wis paken pucaring mengko ibarat wong meteng ngidam walu Loh. orang nyidam pentil wis tahan inget meseme gemuyu jakok pipine. Apa kieu arah wong demen Mama Kenji sayang ning ati kula kesemsem. Mimi Cici kanggo keluarga besar besan, Ibu Ajat, Bapak Ajat sekeluarga, wong Tugu Jeruk. Kayak kita sehati ya Krik, ya arane nih sebodoh anak kita kayaknya kayak Sira ya. Ros Multimedia mangga Agelum ang tulung ngerti kula kulane wis pengen barengan
urung beli kena kering barengan sungkring barengan kena kering Mama Kenzi diingin patin langkah jodoh wis bagen bocah reng kono ibarat wong meteng ngidam gedang Nah enak bener. najan ketemu Hehe. sepisan kang gembok Aing halo gulane dadi kelingan krungu mbok sampai kapan kebayang-bayang Mama Kenzi dadi pujaan alah tobat kanggo Mama Airin Sibet Taiwan wis ditahan inget meseme kemuyu dekok pipine apa kien aran wong demen ningati kula kesem-sem oke diawali kesem-sem Masya dulu Allah ini pengantinnya sudah siap Bu sudah mendayu-dayu Mas Allah luar biasa